Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ngangas nga ba? Bakumnuro, hindi siya kamat. Markabalong dapat member lajang lakukan kamda adas seka chair terung karul 120 de kamda adas tene por Kajing bumyatali ki MDC Galiang Persya hak Hase Hills Autonomous District Council kalapau syai hak dorbar kapalalong hak arpasan tarik unailur arajar arpulai hak por bagi MDC gimi jendat napo iyeng dorbar. Unang yalam Galiang Persya uba Titus W. Khan harengkat ki weipat ki MDC kilami jendat napo iyeng dorbar henrai u MDC ka UDP na Langrin uba Pius Marwain bat u MDC ka HSPDP na Mauken Row uba Martel and Mukim Kimshim Lami Satya. Uba Pius ulami Kham Hadien kadba uba Martel pat usyong Marwai haka liang basyong ki MDC Galiang Persya. tenor tengbolong barahani ka kani amendment i mubar i dawau no te komta ani por nomor kumbagalong i ka kayeng kala kantat yang ni amendment balap deng be jika original motion bala move daw deputy CM So Clause 2 is now part of the Council's Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill 2023. Deputy CM, please move Clause 3 and Clause 4 of the bill.